they asked me to do this. That was my first day. What a question! Yeah, it's a stupid question, but I don't It's not know. a stupid question, but I never heard anyone say it. Yeah, not like me. Živ! Mi smo že tle! Čisti smal, pa gremo leti. A si kaj navdušena? Jaz sem ful navdušena. No, to je beseda. Evo, tamle je. Ne vem točno, kdaj gremo midva, ampak po moje, da prav malo. Dere se kaj norc, ampak ne vem, kako je pa eno to kabin, bomo videli. Ej, skriv se je za ta. A se je skrivil, Ja. skrivil se je za igračko. Ja. Tle sem srečal tudi Urankarja, Živijo, lep pozdrav. pa Carja. Spet jaz, ja. Ja, vej, te se dogaja skozi non-stop. Ti povej mi, kako se jaz ne bim plevela, stari. Jaz sem Čega? videl, zanj, s čem? Ja, Zanetam. Jaz sem pol ni bio, je pol bio. ja, se zrasel, viš. Jaz si plavil, ne rabiš ni bil. Plavil je Ja decentne. ne, sam koliko časa pol lahko pa sedim kasneje. Ha, dobro vprašanje. Odvisno, koliko si mun. Jaz sem že cepljen, tako da ni problema. Cel kabenih fotografov, cel kabenih norcev. Nekaj smo naredili. Kaj ti kaj divaš, mo fotografiraš, a kva? Ja, veš kakšen šot sem dobil, najlepši šot boš imel. To mi deli, stari. Ful sem tvoj fan, ej. A res? Ja, To je to? ej, Ej, kje pa je objavljene slike, le kakšno ima to makino zboj? to bo video, A to bo video? to bo video. Kje pa se ga dal videti? Ja, to bo od Goodyearja video. Aha. Kaj Nika, a še en kapi cake? Dobar tek. Jem pa eno vodo. Pira po moje, da nimajo. Bo tole kar v redu za gor. Then a so-called flying passenger exchange. So first two passengers of your group will get into the gondola, and then two passengers of the group that has already flown will leave the gondola. Pojma nimam kaj povedal. Ej, 2 na 2 ven. Moje 2 na 2 ven, kurc. Zdaj ne vprašaš še enkrat. A ste kaj zastopila, Nika? Nič na snemu. Rekla je nič kamerc. A nič kamerc? Jaz nisem tega slišal. Jaz sem vzhičen, strah me ni, ker je to varno plovilo. Sem se pa usral. Kaj ti kaj? A ti kul? Jaz komi čakam. Za njo moram biti ne po vrsti. Fura je to, da meni ni pušil prej, kar je govoriva. No, jaz se tudi zastopil nisem. Kaj ti, Franko, še ti kaj povedal za v kamerco? Ja, da bomo leteli danes, ne, v sami fajn družbi. No, vidiš. To gremo sam te prav patrona dala gor, to v noro. Ko mi čakam. Škoda, kaj alkohola ne streže. Sedaj pa poj dol tamle v bufet. Res mislil. Yeah, and Ramona stays in. She's doing private on it. Then Po nemško, po angliško govoriš, če sem prav zastopil. A kdo ve, kam nas bo pelal, tela majster? Najlepš. Ja, nekam na lepše. Kaj gremo na Bledu, kaj gremo v Škofjo Loko, kaj gremo v Ljubljano, kaj pa v Kranj, to bomo pa dala videli. A je tebi kaj jasno, kam gremo? Gremo v vrsti. Juhej! To je kar dosti glasna zadeva, no. Sam še vsegli dosti manj kak Filič. Kar šlu ne čakal, kar šlu. A gre akuj na ta zadnje zice? Tako ja, ne vem, Tako je, kao v avtobusu rejka. Ne, ko predsednik. Ako predsednik? Juhu. A to se mi že kar pelemo, ako? Passenger seat, ha? Okej. Pribni pas, je rekla. Ki pa ima pasega. Sem ga pa da stignem, porka duš. Ej, jaz sem bil gor stopil, da star se že pelemo, to pa še enkrat ni potopla hitro. So zate, no? Ja, kako v avtobusu, ajka. Kaj mi čuje? Ja. Daj bambus ven. Ja, ne vam. Ej, malo smo v luft, Mi smo ej. že odopali. Pa se to kaj dogaja, no, ne morem verjeti. A te je kaj strah? Ne, A prepoznaš, kaj je to Lahorensko, ti dolinka? nimam pojma, kje sem, ampak meni je ful dobro. No, vidiš. Kam pa gremo? Ja, pojma nimam, ko ne pa jaz to vem. Ja, tisto, ki doma. A jaz sem vam mehne naprej. Ne bolj, da me dan pele, da gremo kar naprej kusati. Pojdimo v gumbe prtiskat. Kaj se sploh lahko sprehajaš? Ne vem. Najbrž ne. Hi, if you want, you can open your seatbelt and walk around the gondola. You can? Ja. Check Lahko se your sprehajaš. camera
Pa ga fan zibljajo, kako na ladji. Da sploh ni feeling aviona. Ne vem. Jaz ne imam tole zračno bolezen, tudi kaj dobiš. Eden lahko drugi postavim. Kaj pa stavo že v kazni? Ja, boljše. Jaz sem previsok za tole kabino, nekaj nizka. Ne, se kaj dol vse. A ja, tole misliš, da gremo kaj pogledat, kaj tle not? Ajde. Da je odpre. Kaj pa je tle? A je tle dejansko skrit, jaz sem se pa dol matral. Ne, jaz sem res, ti si poletel. Da ne smeli pogledati. Tle so pa komande za kamero, zato ker spod ima kamera, da je to pa snima razne dohodke. Where are we going now? This way. And then we're going that way. Okay. Ne praviš, koliko hitro gremo? How fast is this thing going? How many miles per hour? Well, I give it to you in knots and you can do the math by yourself. Okay. Currently 42 knots ground speed. Ne vem, vem, da greš 125 na uro do konca hitro, ampak dole pa ne vem, koliko gremo. V enih vozlah je seno. Ali lahko nekaj te moti pilota med vožnjo ali ne vožnje? So do you need some special driver's license? No, for I'm this just or off the nothing? unemployment office. They asked me to do this. That was my first day. What a question. Yeah, it's a stupid question, but I don't Still know. that stupid question, but I never heard anyone say that they have a Zeppelin driver license. okay. Pa imajo fan debato, ojga. Tam je pa Bled, pa Blejsko otok. Yeah, not like me. To ima take komande, ki ima bolj dojca, ojga, ima bolj upremljen. Zdaj pa še Walker. V feelinga preko, da gremo 90. A res? Ja, nisem pa zigar, no. Avgan mas. Avgan masa ima močno. V glavnem fan je. Gor je pa cel kup helija, ampak ni sam heli, tudi zrak je not. Zato, ker s temperaturo se pa to širi, ne vem, pa neki malo spušajo, pa vse je. Tega se pa čisto zahreva za pilota, pa za pilotko, za kopilotko. Kruzamo po luft. Evo, tle se pa splačamo posneti, da vidimo, kje smo. To v James Bondu. Bled. Bled pa bohne, ne vem. Skon tranzicija, da še malo poznamam nazaj. Da vidim, kva divajo. Več ali manj se sprahajo, pa svamajo v kamero, koliko pa jaz. Ti dva sta skozi neki tih, upaj, da ne gre kaj narobe. Ulej, preperanček. Ej, kva ga fan suče. Ej, ga, daj ste pa se na un stran, pa še malo to, da se ne bom prevahali, ga. Azurna voda, pol. Wow. Telefon pika, stari, pa prej sem pa vprašal za klimo, pa jo nimajo. Zdaj sem pa prišel na svoj račun. Ne vem, zakaj ima one štrike tam na spredje, pa se mu ga ne da vprašati. Verjetno zato, da poj prpnejo to zadevo nekam. Čez spletno se pelemo, no, kaj za reč? Turbulenca. Nekaj je strah. Neč me ni strah. Zdaj bom jaz ta vrata odprla in skačemo dol. Ajmo tle dol. Prej smo dala na bombico. Tvoj hojko, a smo ti najdu? Tvoj išče skupaj. Ne. Malo gledam, Kva si gledam videl? parcele, ki si ne bom mogel kupiti. Najbolj je to smešno, da se tle not furam, pa sploh nimam feelinga, da je gor kakšen balon ali pa da smo toliko velik pa toliko opazne. Baje smo pa ne 300 metrov nad potnem, no. Baje. No, Franko Bajc, a veš, kaj smo mnenje podal, kako se ti zdi? Ma, v redu, fajn družbi, super je, okej. Tudi vam babe imamo gor, ne plim pa. Ne, jaz ne upam. A se že te prvo na kupulo dol zahonu, ega? Ja, zdaj smo že, ne. Kako se ti kaj zdi, gospodična, na tem oblimpu našmu? Odlično in zelo nenavadno. Nisem navajena teh občutkov v zraku, a veš, drugače kot letalo. Ja, je malo razlike, a ne? Je kar fajn, no. Kako pa ti, Damjan, kaj preživljaš? Kjer, ta Damjana nun? Ti? Jernej. Jernej, Damjan, ja. Ej, odlično. No, Pušten, malo drugač. Lepo videti Slovenijo z vrha, pa da ne greš prav hit mimo. Ej, kva pa je to? pa, Tam mostičeš. kjer imaš tiček? Ja, to je pa nov most, verjetno. Verjeten. Verjeten. Dajmo tile komande tle pokaž, kaj je to, ali pa malo probaj. Tukaj je za malco. Kaj Tukaj imaš? noter imajo sendvič. Wow. Ne vem. A dober si mi. Tega daš na hlad.
Je trampolin? Ja, Je pa kar gasa dol, v poden. na glavo. Tako je, na glavcu na trampolin, juhu! Aj ga to kadeš na aeroplane? Tlele imaš za malce poj. Ti res neki pade dol? Ja sej, ko vam bo padlo dol. Eno na glavo. Ne. Ale, A imaš viter v lasih? končki so. Kje so končki? Tukaj. Čisto majhni so, kot pravle. Pariz! Kaj pa je to za napast, ma ti se bolj lakoj ne spoznaš? To je zigar posavska, le kak so debeli, ej. To je naša sorta. To je vaše sorte, te debile. Ja. When we are in the hangar, Ah, we have to tie the ship down in the hangar. so only for tying the ship down? Yes. No other use? No. Oh. No vidiš. Prav, da se treba vsi iz tega. Jaz sem bolj jih ustal. Gremo nazaj na svoj stol. Treba nazaj, na zadnje zice, aj ga. Tako ja. So on my side, please stand up and line up on this side here. Zdaj smo že precej na ukriber. Evo, s temle smo štartali. V glavnem je kar dol uliček, je fan ga nagnil. Juhej! Kako ganje? Koga pikirja s tistim morilcem naprej, no, to je noro. Tam nas pa folk opazuje. Vam bo dribajte, to se je mazi, to se je mazi. Nizek strop je, ne moremo normalno stati. Manj je nič hudo, ej. Ti smo manj, imamo bolj. Pare gre dol, pare gre gor. Po moje, da zaradi teže. Če me ne vprašaš, no, da ni treba tistega balasta na kvadratno. Po moje, da sem zato. A je zaradi kilaže, a ne? Ja, skozi glih pizda. Ne boš videl še en krog, da? Okej. Oh my god! Oh my god! Ja. Evo. Oj, 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 oj. Da vidim, pa piha kamar norca. Ej, tlele. Tlele so pa na hvifto za gor pozabili. Meni je bilo top, lej, neki med letalom, neki med helikopterjem, v bistvu si se počutil gor, kada je bil na enem avtobusu v luft. Tako da je top, no, dober razgled je zato, ker se nizk pele. Meni je bilo všeč, no. Prva verjetno in zadnja priložnost, to je to. No, super. Kako je torej zdaleč stran? Kaj? Daleč stran je ta kamera. Da reči dobro delo. Materiala daš za danes, se mi zdi. Kako bo tale video dolgo zmontirati? To kar hiter narejen. Kako uro bo, ne? Jojo, ti si pa sigurno. Ja, super, mislim, čisto neka druga izkušnja. Ne vem, res je nekaj fenomenalnega, super, res sem vesela, da sem imela to priložnost. Malo smo leteli, malo smo plavali. Manj 30 zidor ali pa. Jaz sem bil juga, zidor 30, da se pa kunca. Ja, Slika je, no. Oboje je en svoj čar. Že na tekmo psugljati, no, tako pa tam naskar pa take zadeve. To bi šel tudi jaz. To bilo top stari. Smo šli do danes, zdaj. A je prišli zamudo, a to? To je Živ! spontano. Se to ne bo, vsem smo tiči za prežive, vsem ga nismo.